mutegeri wa MERU TV ntukwa na mubango jwa Murimi Umuume jwiteta munka wadi ya municipality. Wadi municipality indagero rinde na gishiko bunge kia North Imenti. Ntukwa narua otorea ukuona ngwete njare nishiakwa ndiri na gintu kimwe kira kithondeka wa Nairia. Ntukwa narua tukathaura twitekagira mantu jegi uremi kana urithia ng'ombe sheria. Murimi watu moment kwa narua ni mutongeria ndene ya wadi municipality. Bakurikania bokagita kara ethagerwa akiromba akariba wadi eze kura nare na mantu kathomba jegie urimi kana mantu jegie gutethera kinyambe ombithe kire mantu jegie urimi kutumira akanya kara we nako kanintini kakomba kwethirwa kage gutethia na kwamba kwethirwa kinyo gichitethia amona nja yako narwa turi na MCA wadi municipality Caleb mutete kibuko ora ni apart from otongeriene nyane zagira ore murimi tokaga tokithiro kaga ntuko narwa nawe atutarire mantu jegie urimi ng'ombe ici ora ethagira gichichura kinyabio kuria na mantu zange za maingi ningo tikia muthinya mubango tu twarekia ukethira uko gwata gintu kimwe kana bire biria bikithira bigutethia karibu sana tawithira bambitaga Dennis MUTUMA tu mubango tu Murimi Umuume. Mutegeri wa MERU TV toranda gutariria au kabere ntukwa na rondene ya Murimi Umuume tukathira tugishemania na MC wa wadi ya municipality mutongeri wa nterezi na atigirite ati kuga kila kili na kuthithia kile mantu kathomba jegie urimi. Karibu sana mushi. Asante sana. How are you? Karibu mndene. Narwa ndine kutakodera suti ngato ndele ngito kodera bunge suti narwa ni overall. In fact most of them my tempe and akuwa nkalio ugeja kuma tha 10. Yes. Charukire. Yes. Mwanka into the ijiri. Bidero nkalio. Job shambani. Kada to call something. Yes. All right. And this is the truth every day. For me ukire for nkambiria mantu ng'ombe either ngeta konori kukamo ka konori kure kwewe iria kana ngeta mndeni nyathiri ukiriro 5:30 to 6 kilometer mndeni 6 one kuona dramu ndani mpembyo ikari. In fact we found a challenge area so ngeta gutaga exactly what is happening kimura. All right. Yes. No kege kidogo mutegeri wa Murimi Umuume mheshimiwa omure na aturi karibishe ke mpango. Karibu kairidi yetu Caleb mutedia kibuko na undi MCA wa municipality 1 na naru nkugambo karibishe kimubango jwa Murimi Umuume kenda tumbikwaraniria tumeania nonto muchunkugire elon sharpens elon na ndetha tunonto twe mwanadamu kwa mwanadamu when we sit together to kombi sharpen each other na tumeanie ninkobera baka municipality nyathiri tauni ni turima. Yes. Karibu sana. Na kidogo ngokara ndiko tari mutegeri wetu na rotetegera mantu jegi urimi kwa ng'ombe. Yes. Lakini na nembe na kurigara na tatu ambere mundene no ntona ng'ombe. Tagotora karatende. Yes. But mheshimiwa gutariria a lot of things nyambere tutonya ruone na wambera mantu ting'ombe yake. Ting'ombe. Wakinyira. Yes. But no tonde kumenya na ati wa mwatu ambiri aja mundene mheshimiwa. What is happening here mbere nyatu taka ng'ombe. Na ndi kimurimi urabati kumenya na mtu ro kwenda uthithia daily farming the most important thing they ro kuthithia daily farm. Daily farm itamba iria ng'ombe. Daily farm yamba iria na gintu twita foda ka iria ria ng'ombe. Na they ro gokombe igukaranthi utaririe ichabura iria ro ka ng'ombe ciaku. Nkwirire ng'ombe ja mtu ka mwana. Ukiga mwana no ithero wizimbi ukamurera bio. Na ndinya ng'ombe. No mwanka withiro wizi mwaka junde na kimurimi abati kumenya thero kwendi ko utare chaburi ng'ombe utitarara mweri jumwe. My brother utare chari buria 12 months. That is a year. That's a year. When you don't do it chaburi mwaka at the end of the day kuyogwa kinyao kwa ngaratane. Nonto ituje seasons chetu ichivare.
So when you have the late season, how you amba area manto ngombe. Like now we've under big challenge daily farmers. But on the team iro akimbati countrywide. Kenya iturari na ranina ne affect kirimo mono. Ero kona mpempe chetu mwinya chiongo nyadani thongi tichionde thongi umwe. Ubati kuthura wije mwaka tukiambiria urenda ngombe ingana na kingombe wina chio imbikara mwaka junde. Na nkira murimi nonto twimundene na imundene mpempe oni ngombe tia kwendera na area ya mpempe 100% tumita con syringe onto kinoromia ngombe oni unyo nduma yeuna intobinge ngakwanira tota kingombe but the main crop area tumaira mpempe na leo niki mwaka tukiambiria kale season ya mantoni ngombe na ndija ngombe tia kwa last year onto narwa to February 2025 last year February ilonda diditi area na ngombe tia kwa chiarire na iri kure thai iri kura mwaka juju to 2025 ndadiditi mwaka 2025 ndadiditi last year. So you find that if you want to get it late we are dairy farmer nobati kubangania area yaku na mono ukabanga bingombe kare nonto nakuraga kubanga u ngombe tiruga iro nkima ja muntu ya go frustrate I will get loss after loss. Yes, and you'll be disappointed as a dairy farmer. All right. Yes. Tu mundene jokon kidogo no tutareri how this na kedra kuita okairomia mpempe direct yo ijachika temo ikarumuka now what happens. Number 2 inkona mpempe chekuchina very big difference. Yes. Pengine no toere what is happening to. Now what happens ki mantwa preparation mpempe kwanda tuambaire preparation ki kulima munda koroga prepare munda twarima munda runda anda mpempe na fertilizer na mboleo mboleo ile ngombe no tutumaira kwanda yo mpempe noge rotegera mpempe chetu china difference nene otega mpempe jeje echiere imwe izire ithatu inya ithano echiere mpempe ithano kigitiki. It is because of how tombiro mirumia kagita kala to arumaya noge rotega munda juju mpempe ora tutiandite ora ntubanda na spacing yange 2 ange 3 tatu to andite na spacing buga ya 1.5. Okay, kuma mpempe kuitengi in fact kile ni to ataka kile ni bwa gaini okona kuma mpempe kuita kingi 1.5 and then to andi kwa tene chionde nunto oran train yanto kabera mbera dairo kuthithierera ngombe kariro kwanderera ngombe tuga 1 acre ibati kunenkera not less than 15 tons eu ni ekemo ibati kunenkera 1 acre should give you 15 tons na alafu ki the 1 acre bila murimi ngombe mwe ile rawa hii kemo mwaka. So if ato ina ngombe 20 obati kutala machabu ya kulimaika 20 and then you come allowance ikaingira twinya. So you need to do around 24 acres for 20 cows. Ada tukingi ukurumia. Ada we find na syringe jaoni. But apart from syringe bije kwebingi bije jaira. And another thing, mpempe roka ndani yake dhurwa in nutrient bwaga ukamikira into bwaga kwambiria fertilizer kweja folia kugira into bya bikwandi kugirwa. Kenda niyo mpemperea ekunenkera quality mpempe njaga eta kunenkera kibwaki. Kuntu kintu kya twingene akogi syringe impempeji. Okay, you know the main thing is syringe. You know the main thing. Na kwa stage ya to the yayo syringe. Because also it's very important. Need to mdene mbariri kyo. Only in 2010 they introduced a key syringe in my brother still wakamba kia to muita mutedia helik. Na mudakongi o still on tour yetu na tukuta to improve syringe yetu all that time we wait. And from 2010 we've been introducing syringe in MERU when there were no syringe. Kuma 28 sorry. We started improving the quality no to syringe nye quality yayo. Okay, jikwati wa the syringe na mpempe kaliujo it is the way of good quality. Endo kadikera ali mibakiaria na ale antorene bakwera odhigereria ine area. Ndira imbia una ndira ine area bakwera odhigeria but in real sense mpempe to batu odhigereria in green kapisa ni bati kunyara. Kugetere kanyara buru. Nunturuji ruru kutireta syringe ido ina quality njaga. Nuntunya syringe turenda idwa a part of dry matter. Okay, ibiga to kuga we ngombe omen dry matter. Na the syringe kwibati ni kudwa a part of dry matter. So that when you feed na twetanja na ranga kuitana oda to feed ina warigara mono. Nuntu utingombe kwerija per day. In the whole day ngombe kwerija 20 kilos. Iwi ngombe mo? Ngombe mo. Okay.
20 kilos syringe ekala bubinga konia na itira gindu kingi. It will be comfortable and it will produce milk. Right. Yes. Nkiuga kwa arimi bamwe bauga mpempeje saleze batara kuzizo derene area. Kumaanisha nani taitiche tumwashi bado ta ready. Ite tayari. Ne itakaire ikiti. Itembaro. Mpempeje gakara monka yumirie buru. Mpempe nyatire misababa ikuruke misababa nini y'umuume. Oro winyoko na igita kamutu. Yes. Ikaende kukaje gwita mutu. That's the late stage ya kuthia syringe. Yes. Pengine kumaza wale ikiego keda chikamata uchika na for the next place kumaza. For us we do it in a very simple way. There kuna a lot of technology tuteja machine udira tuteja tractor. Tunatumira tractor ikija mundene na lori. Tractor igitange ithiaga igikaira lori-ini. Pempeu ekiumaja egeta direct irinya na ratukumbika. So we don't give it any time. Unto the more you put it or gita or ari and then okuru quality yo. Kandi twenda twamigita mundene na arua ekathiria ntuko mwejirete etethirete kuthia no twombi kwa tugitete ikainyingi. So we make sure that within 1-2 days pembira cha tugitangite ichikunikiri. Yes. And there are things that we used to do the syringe twetara anjanga kwa nto twina space ya kuthia syringe nini ngakole na kuonia the quality of syringe that we have. You see the intobira tutumira most of the time tunatumira molasses mono but dai tutumira kandu kanini tutumira molasses nyingi buga mutungi jumo thithia more than 20 acres mitungi reno thithia more than 20 acres area. Yes. Yes. Mheshimiwa mbere tuta kidogo kuona silage ruterero rongirwanja tukiaroya wantariria wandingira masabu fulani jegie urethetie ng'ombe ciaku ugachithithira silage kana ukagura mwanya juryo mwani munene mono. Yes, ukithithira kana ukigura ng'ombe wigura ng'ombe utumborera ng'ombe wigura syringe yaku na gintu kingi kira mpumbo kura na mimi twagitonyera into deeper twetambuga ara king'ombe ulimpenda gwitana Murimi in terms of costing. Yes. Ukoria how much do I spend to produce 1 liter? Ndio ni chabu mtu abati kuthana ro Murimi ng'ombe ukamenya ndatumira chiringi 30 nengo produce 1. The costing is very important. Nuntu ukethiria mtu ngugia wikurumieria mutumbimbi iwe mwitira lita 10 ka 15 ka 20 ate kurimbe jingana no awikirite. Menya dairy farming especially kiaba generation it's not tipet to ikite. Oni ka pet ni antigana achio. Nuntu tekwenda pet. Oni kioni ng'ombe 100% ngugi ngugi onde. And I can tell you litansi ng'ombe otumbo lingandira ni ya litansi ingi. Because ukethiria dai area ndirendo lita na chiringi 50 kuga liko kiumbo kama lita ngirie mwe para iko kama lita ngirie mwe pande we kama 50,000 in a single that's a single day in a month kama 1.5 million. So unintend kwethia gindu ngumpa 1.5 million ni obi ndendo bingia tothambira bitankone muito kambi tangaichibari yo ni obi indi ya kimanto ng'ombe kiuni 101% business. Alright. Nimba to make sure that I do the costing kama ya 1 liter ni kama kwa ndo kama liter magana mugwanja magana nana indi bakethi ng'ombe ngana bo kama we kama ng'ombe igana kuga ikuga 100 ukoga 700 divide by 100 iko nenya production ya ng'ombe mwe liter mugwanja uwe atalos alio palita talos. Thank you so much mheshimiwa wangu iteke kidogo matoda muda to tukulikana toka napo na kingiga kongera mbere tu. Challenges singira ntubuga ukigwa ntubakyuga na ibu bagambona niyo bakyuga batena munda batena ambi onuga tagala to limita munda lila mine joti munda lwa kwani sejwanjira semndonjira ko nyane atokwarira mantwa tutina let us also be a little bit improvisative on what we have in our disposal. Municipality mje barabe batena munda but land reserve chieto barabe na land reserve tanando gategera kuma aja witia mwankana nyuki tuna land reserve on both sides wategera ugeta Kiambu you'll be surprised ki land reserve chiao bandi tedara na mpempe indu ejana ya wetu kethiria ntuve
urorukire into bite wetikirwanga naja into eta Nairobi town kwibandite that. So I would like also to challenge our people nya only party leadership. At times we need to compromise some things and ja watu kwa njireni but njireni kunderera ngombe chiakwa mbuijirira to. So it is also important to improvise tanku atu ande mpempela mini ategate ankuga within what we have we try to improvise ndo ani improvise it. Mdajuju more than aika nimpanda mpempe ongeita something for my daily au koro deserve kidogo mheshimiwa tore kino mpanda kumenya nkoroke mtu netikiri to kwanda something ono mpanda mpempe ntiuru na leo ni ande this section ya karundi deserve na ndiko gaita bandinga tarujo ankuga tere what we have improvising on what we have tira simu ande ki ntiruga wande kirundi deserve anda kuda to innovative to complain all the time no maybe we have so much that is surrounding us na tutakara ndito chioria how can we take advantage of that surrounding buga tu kwingi tubona kyokwenu oteki from granted. That's what I'm saying. Kumtu ina munda kwa onja na tijuona irangugi akaide jo na ndiju munda jo akuru. To take advantage of what we have now. Nuntu totijwa rojo waka ndo niko gaira kudidwa nduo karenje aja tidwa mdajo na uni olive ngatiga mdajo na nkoretheri indi jo serve for years wadongo kwera na irongo ndikoira anto beto especially young people we have an opportunity to do things right, to get it right, take advantage kila wina kyo especially ntobiria ujo kwa for granted ambio bijukiana. Right. Mheshimiwa kumaja ilotaro kutotete. Ndio kumaja tugetanja. Tuite bone intobiri byanko didianja. Mbere ndi na daily farm erango establish. In fact imwana oterambi weta. It's very young. Na and then ndi na bull fattening. Ndi Murimi ondewa. Iche kidaka. Kuko nchidira ya na yande na ndo baba lingani tia kidaka boni biedero ikidakene. Ninko dikwela again the young people. No, it's good I say it. Unko mbite nyikulidia. Kweti kona mbiti tia koli karikira kene. Wengo tu ningo anka duke kiboko na ntoberi badatu tugeto otega. Ukethiri ngoldi now. Ko tiki kwendi kwigwiri orantu bo gweta no raba gukujukia. Nuntu twina young people bakwenda akiwikira suti tumara town toneka kitu town. Ando ni boga karika kamuito. Luba mbeta. But I know muitone kwina gold now and I like people to see the kind of resources that we have. Nuntu mutu jojo tukira kimbikaira murimo na ibo bagambuga embere twita nuntu twikiju. Ukethiria 90% yantu baba kuredia more than 4,000 to 5,000 ngombe. Lechi mutu ne jojo tatu tutiona 1,000. Tutiona ngombe ngiri imwe no dimenti onde watire niri tabo mutone. Ngombe ri kuredio mutone reto chumete ichabolan chamasai chumangaledale chumatigania negembe. Those people are very good in bull fattening. Lakini antu bagwe twaja nibo bena resource yu mutu jogo extend kumaja tugeta mwanka Mount Kenya. They are not taking advantage of it. Ntikuga babe jiti already bodokia. They are taking advantage of what you have because you've never taken serious kiwina kyoto kijukirie tomi. Kwa ni kuri andu beto ba miriga yetu na baratu inabo. Charity begins at home. Otime ya jao ni kwera andu beto na nde we think differently. Itone resources ila tunachona nompa ambiririe and we take advantage of those resources. Right. Thank you so much. Turekera mukata ya rungu. Tutaenda nani. Okay.